wey'ngane zakwethu udaba-ke oluhamba phambili la khona-ke isikhulu sikamasipala saseMpumalanga sizinikele-ke emaphoyiseni emva kwesigameko esenzeke-ke ngoMgqibelo la khona-ke iphoyisa lomgwaqo labhukha-ke nomkakhe kwaNyoni Lodge. Kuthiwa-ke kukhona kohlebele lesikole-ke wasitshela-ke ne-room number, sibe-ke sesiningena nezicapha elodge sakhahlela-ke isivalo sawo, sabe-ke noma-ke sesibabamba bukhoma noma-ke benza-ke ucansi baxabana-ke. Kuthe-ke besaxabana iphoyisa-ke ladlubulendela labaleka lithi-ke liya-ke emotweni yalo. Alibange-ke lisafika emotweni yalo ngoba-ke uvele walidubula-ke ngamabhulethi awu-3 lashonela-ke endaweni yesigameko. Ube-ke sebaleka endaweni yesigameko, asebenza nabo-ke noma-ke bamfonela bamcebisa ukuthi-ke akazinikele emaphoyiseni. Nempela-ke wenza njalo-ke wey'ngane zakwethu. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalolu daba wey'ngane zakwethu. Hlala lapha kwi-comment section ukuthi wena ucabangani. Mina-ke igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Ngabe mhlampe bekufanele yini ukuthi lesikhulu-ke sidubule-ke leli phoyisa lomgwaqo wey'ngane zakwethu, noma mhlambe bekumele lenze njani? Ngifisa ukuthi ngizwe uvo.